Y este es tu primer título, Raúl. Gracias, maestro. Primero blanco, y después todo un arco iris, hasta llegar al negro. Y cuando te entregue el negro, no habrás hecho más que empezar. Porque el negro deberá volverse blanco de nuevo, de tanto trabajar. ¿Entiendes, Raulito? Todo sistema contiene en sí mismo la semilla de la semilla de la. Todo sistema contiene en sí mismo la semilla de su propia destrucción. El cinturón. El psicólogo dijo que no me aparece a ellos ni kimonos, ni cinturones, hasta de verdeles karate. Como que me não gustava. Nunca me competi nada. Blanco, el primero. Nostalgia. Não os avergonceis. No os avergoncéis. Foi o inferno. Pero también fue nuestra infancia. Fue hace mucho tiempo. Todo o sistema contém em si mesmo a semente da sua própria destruição. O cinto. Dice que no me chegase a eles, nin kimonos nin cintos. Até deixei de ver filmes de karate, de que tanto gustaba. Non o vi o Rafa competir. Blanco, o primero. Ai, Gustástico, não tenham vergonha. Foi inferno, sim, mas também foi a nossa infância. Foi muito tempo. Se calhar tu também deixaste um bocadinho no ginásio. Quando vocês chegaram, eu já levava um tempo nos acampamentos. Tías un ano máis vello. Quando levamos a Torranca, tu eras moito inocente. Atacásteme como un verme imbécil. Foi un golpe baixo. O inimigo não vai estar piedade contigo, menina. E ti, maricas, vais continuar a deixar que ela te proteja, mesmo estando grávida. Deixa o juízo. ¿Qué pasa, Rafa? ¿No estás cómodo? Y somos todos iguales. Non me gusta. Está despido. Ninguém lhe dixo nada aos seus pais en 7 anos. E ao fim, a única que falou foi Emma, que era a que menos podía. Non te culpo. Ai, eu tamén disfrutaba. Polo visto, máis que a ti. Mírame agora! Ven! Chega! Xa estás contento, Raúl? É o que te gusta, non? Sempre provocando as perezas. E logo quedándote quieto, joder! Raulinho, ni siquiera sabe como cubrir. Que? Ella pegou. Non se pode atacar se non atacan primeiro. Atacaste como un verme imbécil. Foi un golpe baixo. O inimigo non vai ter piedade, neniña. E ti que, maricón? Ti sabes picar, verdade? Porque creo que con este fixemos de todo menos picar. E resulta que onde eu piquei a alguén. E ti dixeras que querías probarlo. Onde piquei a Emma. Queres que se diga como se fía? Non. Quero facelo agora. Quero bicarte a ti. Case que remata esta xornada de plata. Detrás, como decía onte, moito traballo, pero valeu moito a pena. Este equipazo que formamos Figatea durou un montón, pero o mellor de todo é que onde nos mirábamos
pena.